Turabaramukije mwese. Tunawasalimu nyote bakunzi b'ikiganiro. Ndugu wapendwa wa mazungumzo. Haracariho ivyizigiro. Ngali matumaini. Amahoro y'Imana. Amani ya Mungu. Nabane nawe. Ewa pamoja nanyi. Tugiye kuvugana. Tunaenda kuongea ibintu 18. Vitu 18. Ibintu 18. Vitu 18. Ibintu 18. Na hivyo vitu 18. Uri umugore w'umuntu. Uko mke wa mtu. Udakwiriye gukora. Ambaye haustahili kuyafanya. Ibintu 18. Vitu 18. Kabura umugore w'umuntu. Kama uko mtu wa mke. Ubihagarike. Mke wa mtu. Ubihagarike kano. Ubishimamishe. Kabura umugore w'umuntu. Kama uko mke wa mtu. Hagarika bino bintu. Ushimamishe hivi vitu 18 ngiye kukubwira. Ninaenda kukwambia. Ndasubiyemo. Narudia yemu. Kabura umugore w'umuntu. Kama wewe ni mke wa mtu. Hagarika bino bintu. Ushimamishe hivi vitu 18 ngiye kukubwira. Ambaye ninaenda kukwambia. Ikintu cha mbere. Kitu cha kwanza. Hagarika kuyambirana. Yani wewe ushimamishe kupatiana kuagiana, yani yambi kukumbatiana, yes. Kukumbatiana n'abagabo b'abandi, yani na wanaume wa watu, n'abasore, yani na vijana. Ibi rero niyo ubikoze uri kumwe n'umugabo wawe. Sasa hivi vitu wakati unavitenda uko pamoja na mume wako, mugabo karamurya, yani mume wako katamkula nubwo atobikubwira, hata kama huwezi kukwambia, nubwo atazigera bikubwira, lakini hata kama haitatokea wakati akwambie, ariko bizamubabaza, lakini inatokea inamuumiza. Hari n'abarengera kuyambirana, na kuna watu ambao paka wanazidisha kukumbatiana, abakamarana umwanya, yani wanamaliza hata muda kiasi, bakanasomana na wanapeana mabusu. Byo ntabwo ari byo. Hivyo vitu havikuwagi. Mugore w'abandi ni sumu. Yani kama wewe yani mke wa mtu ni sumu. Wewe ntabwo washiriweho abantu bose. Wewe au kuwekwa kwa sababu ya watu wote. Hagarika kuyambira n'abagabo n'abasore. Yani wewe shimamisha kukumbatiana na vijana hata na wanaume wa watu. Aho ndarenganya. Hapo mimi napita. Unyumva aranyumva nta kibazo. Yule ambaye alinisikia. Icya kabiri. Kitu cha pili. Hagarika kwitana sheri. Yani shimamisha kuitana sheri n'abandi bantu. Yani na wengine watu. Muri telefone, kwa telefone na handi hantu. Na kwa wengine mahali. Uzi kubera iki mvuze bino bintu? Kwa sababu gani nasema habari hizi? Umukozi w'Imana. Niko mtumishi wa Mungu. Numviriza abantu benshi. Nasikiliza watu wengi sana. Hari abantu benshi. Kuna watu wengi. Ingo zabo zasenyuwe. Kuna watu wengi unyumba wao umebomoka kubera akakantu ka sheri. Kwa sababu ya kitu ka sheri. Umuntu umwe yari umutaximan. Mtu mmoja alikuwa taximan. Kandi taxi yakoresha n'umugore yari yayimuguriye. Tena taxi ambaye alikuwa anatembeza ilikuwa ni mke wake, alikuwa alinunua. Akazi kamaze kumuherana. Wakati yeye kazi ilikuwa ilikwisha. Umugore yaciye amugurira taxi. Sasa mke wake akachukua taxi akanunua akampea. Yarongera ati ufise permis. Akamwambia gisi una permis. Reka tugure taxi urakora mu ibara. Acha tununue taxi uko natumika. Rero hano uwo mugabo yaparika imodoka. Sasa mahali ambapo kwenye huyo mwanaume alikuwa na paki gari yake. Hariho cafeteria. Kulikuwa cafeteria. Kandi yakorera nk'umukobwa. Tena pale hiyo cafeteria ilikuwa natumika ndani binti. Yari yaramuhaye nimero. Na alikuwa nimpatia hata namba ya simu. Aongera tamata ahiye. Anamwambia eti wakati maziwa yameiva au yamekuwa vizuri, uzochumuhamagara. Wewe niite tu. Kugira ngo ndayanywa gishushe. Ili nikuje kuyakunywa angali moto. Rero barabishuti. Sasa wakakuwa marafiki. Bakaja baganira. Wanakuwa hata ukizungumza. Hanyuma umukobwa. Sasa huyo mwanamke acara mwandikira. Siku moja akamwandikia. Ati sheri. Wari waberewe cyane. Ulikuwa ulipendezwa sana. Yabivuze uko nyene. Yeye aliyasema kawaida. Sio bari bakundanye. Sio kwamba walikuwa wanapendana. Ni kwa kumenyerana n'aba. Ni ile kuzoeana na watu. Ubundi sheri. Na sheri bisigura inshuti ya hafi. Yani neno sheri inamaanisha rafiki wa karibu. Inshuti ya hafi. Yani rafiki wa karibu. Nuko gusa ni ile tu no muri Afrika. Hapa katika Afrika yetu. Abantu bamaze kuritumbereza ku mugore wawe. Watu washaelekeza hiyo jina sheri kwa mke wake. Iribe sheri ku mugabo wawe. Yani ikuwe tu sheri kwa mume wake. Rero nibikenewe rero kurishira hanze. Sasa hiyo sheri haistahili kwenda fasi nyingine. Mbere nibikenewe kununa umwana wawe umwita sheri. Yani haitakiwa hata mtoto wako muite sheri. Hari abantu bamaze kubaka ingo. Kuna watu washajenga unyumba wao. Badasubira kwita abagabo babo ba sheri. Abatamani tena kurudia kuita waume zao tena masheri. Babita ba papa naka. Banaanza kubaita wa papa fulani. Papa matafari. Papa matafari. Papa kibenga. Papa kibenga. Papa kibeni. Papa kibeni. Kaya kantu ka sheri. Kaya kakitu ka sheri. Kaya kantu ka shushu. Kaya kakitu ka shushu. Kahani.
kaani kaya kantu ntuzagatakaze mu rugo kale rwawe. usikapoteze katika unyumba wako. Imyaka yose uzubaka Miaka yote ambayo utajenga ntuze unyumba wigera wako, ugashira haruhande. usiwahi kukatia pembeni. Message yose uzandikira umugabo, Message yote utaandikia mume wako, message yose uzandikira umugore, yani message yote utaandikia mke wako, aka kajambo ntuzakibagirwa, aka kaneno usikasahau. ariko icyo nkubujije, Lakini cyo nakataka ntuzakabwira uwundi muntu, usikaseme kwa watu fulani, karasenya ingo nyinshi, kwa sababu kanabomoa nyumba nyingi sana. Rero iyo nkuru irangira gute rero? Sasa hiyo habari ilisha haja Umugore abonye ya message, wakati mke aliona ile message, barashwanye n'umugabo, yani walitupiana maneno na mwanaume wake. Umugore aratekera aragenda, Yani ule mwanamke akachukua mizigo yake na akaondoka, n'imodoka yiwe aratwara, na akachukua na gari yake akaondoka. umugabo aramusigurira ntiyabyumva, yani mume wake akatamani kumfafanulia vizuri, lakini mwanamke akusikia. Zabaye ngombwa ko bicara, ilibidi waikae, familia iricara, familia ikaikaa, baraba kuri iyo message, wakaingia kwa ile message, bagenda muri limitere, wakaenda katika limitere, bareba ma message bandikirana, wakaangalia ma message wanaandikiana, barayaraba yose, wakaangalia message zote, basanga by'ukuri, bakakutana ya kweli, nta busabane bafitani, hakuna yani mazungumuzo ya mapenzi ambayo wako nayo. Imana idutabari cyane, Mungu atuokoe sana. Hari nundi muntu urugo rwasenyutse, kuna mtu mwingine ambaye nyumba yake imebomoka kubera gusa umuntu yihenze, kwa sababu tu mtu alijidanganya, yihenda kanimero kamwe, akajidanganya tu ka namba kamoja. Message yari yandikiye umusheri wiwe, yani message angeandikia sheri wake, ikija ku wundi mugore, ikaenda kwa mwingine mwanamke, kandi ija kuri uwo mugore. Sasa ikaenda kwa huyo mwanamke, umugabo ari wafise telefone, mwanaume huyo mume wake ndio alikuwa na telefone, umugabo arasara, mwanaume huyo akapiga fujo. Imana idutabare cyane, Mungu atuokoe sana. birangira urugo rusambuye, yani ikatokea paka unyumba kwa bomo, bagiye kwicara babyize. Sasa wakati alikaa wakajifunza, baza gusanga ni message, wakakutana ni message, umuntu yari yihenze, mtu alikuwa alididana, nawe acarabimenya mu nyuma, na yeye akavijua baadaye, bariko barashwana, wakati nduru yahabaye, maneno fujo shakuwa nyingi, barire nihenze, akasema munisamee, nimejidanganya. Imana idutabare cyane, Mungu atuokoe sana. ako kajambo, ako kaneno ukirinde frame, ukajilinde. kandi aho ndarenganye Tena hapo mimi napita, hari abantu ku isoko, kuna watu sokoni, abakiriya bose babaye abasheri, yani wateja wote washakuwa washeri wao. Ibyo bintu ntabwo ari byo, Hivyo vitu sio hivyo gisi vilivyo. abo mwiganye bose ni abasheri bawe, Yani watu mlisoma nao wote washeri wako, abakobwa n'abahungu, yani mabinti na vulana, yani washeri wako. Hari nabandi ashobora kubaganira n'umuhungu, kuna wengine nao wanaweza kuwa wanazungumza na kijana, ariko yanditse izina ry'umukobwa, lakini aliandika jina ya mwanamke, bari karavuga ngo shushu, anaandika iko nasema shushu. umugabo yabyumva akamubaza, mwanaume akisikia namuuliza, ngo ni Sierra umwe twigana, anaambia ni sisi ambayo tunasema kari Sierra, wasona kama ni sisi ni Sierra, umugabo atari Sierra, lakini sio Sierra, ahubwo ari Inosa, lakini ni Inosa. Imana idutabari cyane, Mungu atuokoe sana. Mwamba ku kajambo, ndio maana kaneno, ukaba udashaka gusenya urugo rwawe, kama utamani kuvunja unyumba wako, ugahagarike, ukashimamishe. ushobora kuvuga ngo nacho twe bidutwaye, unaweza kusema mimi hiyo vitu hakuna cha inanibeba, mugabo nta kibazo, nasema mbie kwa mwanaume hakuna tatizo, mugore nta kibazo, kwa mwanamke hakuna tatizo. ashobora kuba atabyitayeho, inaweza kuwa labda yani abifuatilii, ntabiho mwanya, abipatie na muda, ariko hari gihe, lakini kuna wakati bizagusenyera, itafika nimba we bitaragusenyera urugo, kama wewe ayawahi bomoa arabo byasenyeye urugo, kuna watu shabomoa. niyo mpamvu Imana yantumye, ndio maana Mungu alinituma kwako, kugira hakiri kare, nikwambie afadhali ngira ngo ntugwe muri uwo mutego, ili usianguke katika mtego. Kitu cha tatu, hagarika gutaha ijoro, yani shimamisha kurudi usiku. ukabura umugore w'umuntu, kama wewe ni mke wa mtu, hagarika gutaha ijoro, shimamisha kurudi usiku. birashoboka gufita akazi, inawezekana uko na kazi, umugabo akwiriye kumenya amasaha kazi kawe yani mume wako anapasha kujua masaa ya kazi yako ambayo unatokea. utashi ijoro bimumenyeshe mu gihe uri ku kazi, yani wakati unatoka usiku mjulishe, wakati uko kazini mumenyeshe hakiri kare, umjulishe ngali mapema, abimenye, ajue yariko ibintu byo gutaha ijoro. Sasa vitu ya kurudi usiku na raporo watanze, na hakuna habari yote unapata, utigeze uvuga, na ukuwahi kusema, ibi bizasenya urugo rwawe, hiyo itabomoa unyumba wako, ibi bizasenya urugo rwawe, itabomoa unyumba wako, bizasenya urugo rwawe, itabomoa unyumba wako. hagarika gutaha ijoro, shimamisha kurudi usiku. harabadamu, kuna wake wengi baboregwa, wanalewa, bagatahira kwishora abagabo babo, yani wanarudi usiku nyumbani kwao. harabagore
Kuna wanawake bagenda mu misi mikuru, wanaenda katika siku kuu, bagenda mu manza, wanaenda katika sherehe zirangira saa 3 saa 4, zinamalizika saa 3 saa 4, umugabo ari muhira, tena mwanaume wake kwa nyumbani kwa manza zihagarike. Sasa hizo sherehe zishimamishe. Utaha ijoro utari kumwe n'umugabo wawe, kurudi usiku kama uko pamoja na mume wako saa 3 saa 4 saa 5, yani kurudi saa 5 saa 6 saa 4, ivyo bintu bihagarike, hivyo vitu vishimamishe. Nimushaka kubaka, yani kama unataka unyumba wako ibindi ko mukira ndabizi, hivyo niko nasema na vijua, ndazi ngo nyinshi zasambuwe n'ijoro, kwa sababu ninajua kwamba kuna manyumba nyingi zimebomoka kwa sababu ya usiku. Ugataha ijoro umugabo akakwagiriza kuvuye mu buraya atari yuvuye, yani wewe unarudi usiku, mwanaume wako anakuambia kwamba unatoka katika umalaya na hutoki katika umalaya, kandi atari yuvuye, tena sio kwenye unatoka. Ariko hari nabandi ariyo baba bapfuye, lakini na kuna wengine ndio kwa wanakuwa wanatoka. Ariko rero kugira uwirinde ivyo bintu byose, ili upate kujilinda hayo mambo yote, agarika gutaha ijoro, shimamisha kurudi usiku, jutakare, rudi mapema. Nimu wagiye no mu rubanza, hata kama unaenda katika sherehe, nubwo yo bikwemerera, hata kama imekukubalia ujeyo uende, ariko wibuka amasaha yo gutaha, lakini ukumbuke saa za kurudi nyumbani. Wibuka amasaha yo gutaha, ukumbuke saa za kurudi nyumbani. Icyakane, cha 4, hagarika kwama, shimamisha mu manza, kuwa katika sherehe utari kumwe n'umugabo wawe, kama hauko pamoja na mume wako. Ibintu je narabicunguje, hivi vitu nimevichunguza, ibindi ko mbabwira ni ibintu nacunguje, hivi vitu ambaye niko naviambia nimevichunguza, narabiravye cyane, nimeviangalia sana. Mu manza nyinshi, katika sherehe nyingi, abadamu benshi, wanawake wengi bahora bataha ingo zabo zigasenyuka, wanarudi kwao na nyumba zao zinabomoka, abandi bakarara mu nduru, bangine wanalala katika fujo. Ya imanza rero za buri gihe. Sasa habari za sherehe za wakati wote, utari kumwe n'umugabo wawe, kama uko pamoja na mume wako, n'umufasha wawe na msaidizi wako, ubihagarike, ushimamishe. Hari n'abagenda mu manza, na wengine wanaenda katika sherehe, bagatambana n'abagore batarababo, wanacheza na wanawake ambao wao, bagatambana n'abagabo batarababo, wanacheza na wanaume ambao sio wao. Nibirabi kibazo cyane, hiyo haitakuwa tatizo sana. Ariko kuba utari kumwe n'umugabo wawe haje, lakini kama hauko pamoja na mume wako, utari kumwe n'umugore wawe haje, hauko pamoja na mke wako pale, bazojana amakuru atariyo, watapeleka habari ambazo hizo asenyura urugo rwawe, yatabomoa nyumba yako. Hagarika, shimamisha, hagarika, shimamisha, kwama mu manza, kukua katika sherehe utari kumwe n'umugabo wawe, au pamoja na mume wako. Ni byiza, ni vizuri urubanza rwose, sherehe yote byiza ugenda ujanye n'umugabo wawe, ni vizuri uende pamoja na mume wako, byiza ugenda ujanye n'umugore wawe, ni vizuri uende pamoja na mke wako, kugira ngo uwirinde, ili upate kujilinda. Icya gatanu, cha 5, hagarika, shimamisha, usenga kubiri n'uwo mubakanye, kuomba maombi 2 na mtu ambaye munajenga naye, gusengera mu bibanza bibiri, yani kuomba katika kanisa tofauti. Par example, umugabo wawe ni Pentecoste, yani mume wako ni Pentecoste, ariko umugabo nawe uri mu Emmanuel, na wewe unaingia katika kanisa ya Emmanuel. Rero wowe ukitegura, sasa wewe unajiandaa akaja muri Emmanuel, unaenda katika kanisa ya Emmanuel, na wakitegura, na mwanaume naye ajiandaa akaja muri Pentecoste, anaenda katika kanisa ya Pentecoste. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ile vitu bikuwaje. wewe wemeye kubana nawe, wewe kama ulikubali kuishi pamoja naye, wemeye kuba imana yewe, yani wewe kama ulikubali kuishi na uko kama Mungu wa Mungu wake, wemeye ku imana yo ikubera imana yawe, yani ulikubali kwamba Mungu wake akuwe Mungu wako. niyo mpamvu ndio maana ukwiriye kumuba hafi, unapasha kuwa karibu naye. Umugabo n'umutwe w'urugo, yani mwanaume ni kichwa wa familia. Nimba waremeye, kama ulikubali, emera kuyobore, yani utakubali akuongoze, nubwo yo basengera kwa Satani, hata kama anaomba kwa shetani. Ibyo wari ubizi, hiyo ulikuwa unabijua, kugira uje kubana nawe, kusema uende kuishi pamoja naye. Ariko wagiye kubana nawe ibyo nawe utabizi, lakini kama ulienda kuishi naye na wao yajua ya ukabibona mu nyuma, na unajua baada ushaishi naye, hako utakaza ubuzima buhoraho, kulipa upoteze maisha ya milele, utumutakaza uwo mugabo, afadhali upoteze uwo mwanaume huyo. Ndazi umudamu mwe twakoranye ivuga butumwa mu Rumonge, nakumbuka mwanamke mmoja tulikuwa tunafanya habari njema naye, yitwa Jacqueline, alikuwa anaitwa Jacqueline. uwo mudamu yuwakanye n'umugabo, huyo mwanamke alijenga unyuma na mwanaume, umugabo yarihinduye, huyo mwanaume alijibadilisha, ari umushehe Umwisilamu, alikuwa shehe Muislamu, ayigira umukristo kugira ngo amutore, akajifanya mukristo huyo mwanaume ili apate kumpata. Ageze mu rugo asanga Umwisilamu. Sasa wakati alifika naye katika unyumba, akakutana huyo mwanaume ni Muislamu, amuzanira majilibaba tuwere uno munsi nawe ubaye Umwisilamu, akaanza kumletea majilibaba, akamwambia kwanza saa hii na wewe unageuka Muislamu. wewe yari umukobwa muri Pentecoste, na yeye alikuwa mwanamke wa Pentecoste. arangije aravuga ati ibintu je sinzabishobora, akamwambia haya habari mimi siwezi ya wewe. babyara n'abana babiri, wakazana watoto ari muri ivyo bintu, wao katika hayo iyo abandi
abadamu bahuriye hamwe gusenga, wakati walikuwa kutana na wengine wanawake kuomba, noneho arashikirwa kugira ngo asengeshe, ilikuwa inafika wakati sasa na yeye anafikia yapate kuombesha, basanga ntazi no gusenga, bakakutana hata bari ya kuomba. kumbe w'igihe cyose yafukama, kumbe wakati wote alikuwa akipiga magoti kurya abayisilamu basenga, gisi waislamu wanakuwa na we yasenga Imana yo mwijuru, gisi yako na sali, we yavuga ati nunamye mu izina rya Yesu, yeye alikuwa anasema kwamba nainama kwa jina la Yesu, ndunamutse mu izina rya Yesu, eti ninasali kwa jina la Yesu, tena ninainuka kwa jina la Yesu. Ivyo biza gutuma umugabo, yeye ikafanya mwanaume wake, kubera yakora n'amajini, kwa sababu akatumikana na majini. Majini aramubwira, majini akamwambia, umugore wawe ntabwo yemeye kuba midini, mwanamke wako akukubali kuko katika dini yako. Izina yama yahamagaye niryo riko rituma ibintu vyawe vyangirika, jina ambaye iko naita ndio iko nafanya mambo yako yanaharibika. Vyagiye kurangira batandukana, paka ikafika kiwango chenye wakachana. Rero wewe wagiye kubana nawe, sasa kama wewe unaenda kuishi naye, ndio mambo kubaka ni vyiza kubanza gusenga. Ndio maana kujenga unyumba ni kuingia katika ndoa ni vizuri uanze kuomba. Imana iguhezagire cyane, Mungu akubariki sana. Hagarika kwama mu manza utari kumwe n'umugabo wawe, shimamisha kuingia katika sherehe huko pamoja na mke wako, kama uko pamoja na mume wako. Cha tano hagarika, shimamisha gusenga kubiri, ushimamishe kuomba dini mbili, sehemu mbili au dini mbili mwubakanye na mtu ambaye mnajenga naye. Imana iguhezagire. Mungu akubariki.